Verujem da mnogi od vas, ako ne svi, ste doživjeli neku vrstu gubitka tokom svog života. Tako i ja. Gubitak ne mora da bude smrt nama bliske osobe, nego može biti i gubitak kuće, imovine, gubitak nade, očekivanja, osjećaja sigurnosti. I verujem da znate da osjećanja nisu ista kada se gubitak desi van naše kuće i kada se dogodi unutar sopstvenog doma. Nije isto kada izgubite nekog prijatelja ili poznanika i kada izgubite roditelja, partnera, naročito decu. Ono što je zajedničko tim gubicima jeste da jedan gubitak uključuje više gubitaka istovremeno. Tako kada izgubimo partnera, mi gubimo i neku vrstu zaštite, prijatelja, osobu sa kojom smo delili odgovornosti na život, gubimo i porodicu. A također gubitak može da naruši čvrstinu naših pretpostavki o životu i o svetu. To jest o tome kako bi svet trebao da funkcioniše, kako život bi trebao da izgleda. A ono što je još zajedničko svim tim gubicima jeste da nakon njih smo suočeni sa životom bez onoga koga ili što smo izgubili. I suočeni smo sa novom realnošću koja nije laka niti bezbolna. Ono što vam mogu reći, a ovo je moje lično iskreno mišljenje, da mi nikad ne znamo šta i kada će se nešto desiti. Ponekad smrt kuca na vratima u starijoj dobi, a ponekad prerano. Da li je to fair? Nije. I kada se desi tako nešto, da li je to u školi ili čekajući autobus, bes, tuga, razočarenje, strah, zahvalnost, sve što osjećam u tim trenucima je prirodno i deo je procesa tugovanja. Da li verujete ili ne verujete u nešto posle smrti, ono što je zajedničko svima nama da mi imamo sadašnji trenutak. Ništa drugo nije garantovano. Možda ćemo živjeti do 92. a možda nećemo. Nadam se da hoćemo. Ali ono što sada imamo jeste ovaj trenutak. Ovaj trenutak da možda promenimo neku staru naviku ili da ubacimo neku novu, da iskoristimo novu priliku, da ne odlažemo za sljedeću godinu ili za 10 godina, da kažemo nekome da nam je stalo do njega, da poljubimo osobu koga volimo, da umjesto da pustimo da nas strah prevladava i da donosimo odluke iz straha, mi možemo da biramo zahvalnost, ljubav prema sopstvenom životu. Zato napravite sada jedan veliki udah i izdah. I umjesto da se brinete o tome šta će neko tamo reći, šta će pomisliti, živite svoj život na autentičan način. Da prestanete da dajete značaj nečemu što uopšte nije važno, što je pogrešno, što je trivijalno i da živite kako mislite da bi trebalo da živite. Jer što je život proživljen, to je manji strah od smrti. Što više iskusimo ovaj život, to će nam biti manje žao kad ga napustimo. Hvala lepo na pažnji i što ste bili tu. Vidimo se u sljedećoj epizodi i želim svima prijatan dan.